Ghana this my Ghana te for Emuson Adwenepahene aka Fufu Ken. Ene eba be din komo kakra. Afa eno bia ekoso ewo ye man Ghana mu sabi. Asem efa ye kuro ho ne ba na ya nka bia. Na akwakwete se sabi panyin utifie na wo hwe e ma nkrawe na nka no. Sabi ye bu na nkawefo a wo ka ho bi. Oba so ana mpacho wa hye we ye ba no quick. Ibetufo ye be kanya asem ye mama me di atem. Bebe no krenda no. Ne da ye de ne da to na anse na be start program no yentie voice bi kakra bi ne yemfa nya de yemfa enkansem nyansa sem bi enkyere Kennedy Agyapong ene Tracey Boakye sabi o Ghana mudi emu ewo Ghana man no Tracey eba kan say movie industry na we de udi kana de ewum Kennedy Agyapong honorable sabi eba amanyokuo mu a ene Ghana mpanyimfom ene no bi a oso de udi kana ewum ade na sabi o moya ama sabi esum ato Ghana man ade na sabi o moya ama ade bia sabi ye youth na yesi so no mpasi ye nsu enfiri mu ho ade ntia momie ntia de bi ne yankasa mfa ho Friday night oko Dubai o Saturday morning okoya Saturday, Sunday, no masaba. What is that? A good father. What the plane I go Dubai. Or Ghana can be a Ghana soprano. Or near Gajipo, say, Ofa, Papano, is any Papano, or Yama, Tracey Boakye, a Konya dying. A therefore, Muntia hey you. Muntia hey, so war, a cow any bresso. War. Eka wani breso muntie din na oboye no ye be cancel bi da kire mo ye ma me politics oba so ano ahye ye kanya asem a kire Ghana ye mpanyimfo no bi wo emra sabio yare emre ya aduri se Ghana no no mude aman no mo mu edi agora a sabio mo ko campaign na manfo di akire yo na sabi ye ntena ase enhwe mo hwe han ese kanya nsam ye de ekire omo ye be kanya nsa akire Tracey Boakye ne Kennedy Agyapong ba montie din na honorable Kennedy boy e wa ha sei ma Tracey Boakye e konya dan 450,000 na Ghana no cha aya now God is our God for my papa because when I'm buying a house for a woman I make sure it's more than $1 million, you know what o to dan amoba Umpana keke. Oba bomodin se oba to dan ebro $1 million ama oba no. Na wo ye do besi Ghana se be presenter. Dey pa na be mama no. Wo to dan odan keka wo to ama o girlfriend no. O girlfriend no, wo de mum ye ntie. Yeah, I buy every house I buy for a woman is more than $1 million. Oka na koto dying. Me a million president imbo. Me price you over million. Na president we 450. Na da wa no cha. I have a house is go. Wait. Mesram. Ghana. Therefore, ye tie honorable ensam kakra na o kan ye no. Ye metie oba Tracey so num kasa. The ensama Tracey so kan ye wi a ne ye kan say asema Adwenepahene ewo rinya asema opeso ka kire mu mienu no ne aka de aye de akire omo mana wona wo sia se obi ni mu omo koda ye na ado omo picture ba tutu abonten won timi fa mani munya fomo Kennedy Agyapong won timi fa mani munya fomo sha sa wo ye wa adwen sa wo di wani be simi so a omo o kan tu meka bi Kennedy Agyapong me say sa wo am say you say abo owo odani bre na eka wo wodani bre na eka ntino yentie nsem bi a Tracey ekeka e wa ase ne yenkere mo no bi ani so wa ase se ebeboa man no Ghana no anase emoa na e wo e kana se yempanyimfo no no bi o mo ye e wo saa nyoma no ho a mo mientie adwo se wo di wani besimi so a ho me so me tabi aksrawo me tabi aksrawo wo ko banti ma kwa ya wo campaign na e di Tracey Boakye no ama utima wotimi kasa ho e di Tracey Boakye no ama utima wotimi kasa ho se wa hwe me bo dua asem na ya na wo de they say one abo ahwe ya Tracey Boakye kwa akobɔ ne dua muntu papa no fo one abo muntu no fo
Tracey Boakye so mu ntu no fo e mu gu Ghana man ani mu asedodo mu me antienwie se wan hwe ya masanya won kwa na wo age e kwa na ni mu ntu kasa rosrofo enya won kwa na wanyini etu bia no abade sukomi say Tracey ebu afu bebre enra ba social media enra me dem da ho eja akokora me da ho na chabio me hwa mansan tentan no so am kohwe ya Tracey abonu duku dendendene sabi ne bo ha nyina ye dai egu ho ena sabi wode ntuma ye dai abonu mu ena akobese ne bo wo so se cha na me nua ba Tracey di asem biem kura asem be biem ena sabio wakobo duku ede wa ya bo umu a onofu yi wo so cha me hwe nyina no enye watene die na wo di no mo hwe o onofu no e wo so no ena me ma na ye de hwe comment e ko wa ase nyina no onofu no e wo so no mo hwe me nua ba Tracey mini kanya de emra also because se wi ase se woni panyi edi asem a entembia na akra ne di kanya de etunofo se ye nyina ye nka mu ne ko panyi nanim na sabi opanyi so otena fie ma ye kan se ye we na nka no ye bu na nka wefo a sa panyi no oka ho bi Tracey Boakye we young girl bia sabi o Ghana de oba bia de ne twa didi Ghana oba bia de ne twa edidi sane eye honorable ejina ho e ka se so no e to dan ama oba obeto dan a ebro de toma Tracey no so 2 times no e wo sikanim no sabi wo no ye do besi Ghana man no so a e de pa na abaya abo man no so empanyimfo no mo da Ghana ano no sabi omo ka ho bi e na ye de ye bre so ati ase da bia so le ese Kwame Nkrumah ba baje independence we are still under abrofo no still na ye won kwaso mu because that empanyimfo ye omo Ghana ye media temo ba ye Kenya sasam ato mutirim se de be ya omo hu video na ye na omo so hunu se ensem bi omo ka no enya de be bo omo Tracey Boakye menu aba mesrew se wote video bi se obi di watemo obi ka me bi a oyo ba mesrew o respect there e se o maintain this respect no Tracey o respect there se oba no e se o maintain this respect no mesrew ba bia se bi o de wo twe aba obra aduru no se bi tafra che wo de wo twe aba obra aduru no sabi obi enya de endru honom sabi oba bi ekokogina dwaye na ohoro na yase a na yase etimi de eboa no so ati ase wo ohoro wa yase ama bebe bia befa wa ohunu wa yase de test wo wa yase ntino wo boa wo but eno so nkyere se sewa no se aboa wo na fa koka nipa sewa no na kansem bia we de ope efa to abonten o ma na wa wo mo no atimide na wo didi no ene bufuo na wo mu na wo de react no at the end no o ma na ba bednyini no more school near boss video we say the trauma say na man no feel Tracey we are young girl I was so and penifo no say bi penifo no bi edi enwa bi a enya enkonko so say penifo no ya de bi na say nya men so ati ase wo e ma bebre de epo asem e ma bebre person hwe so ade a wo ye no omo so de bo mo bra Tracey me too for adwempanye na kasa asem we de e da kiro no efiri na ekro no enyansem bia na esa wote a oba abonten eba be de eba be kasa se wo se sabio oba na wa wo no Ghana for say mahama ba MPP for say mahama ba na se nye mahama ba adenti na oba ahofefo te se wo oba obosi esita oba gu ukuta goose front and back ho ofa tuntum na hana adenti na wontumi nyi oba no papa animu mpie Tracey me se yi oba no papa animu pie na Ghana for enfere Ghana for nya udimbo Ghana for nya se ene ye de oba kwa akosho obi papa ye de oba kwa akosho we ine ye bo Mahamadin ye bo we din no Tracey wo ye oba ho ofe sabi be ma na no we no so ya akokora wo so ye hwan wo so ye den wo yine pie ni obi maje ukunu ana boyfriend enfri wonsem obi maje ne de enfri wonsem so obi maje boyfriend enfri wonsem a na wonim how a wo si handle o boyfriend sane wa bo obra aduru no a obi aye de obi wo timi hwe opeso hwe wo so e de bo obra Tracey ji oba no papa ni mu pie na Ghana for enya udimbo na jai se bibi kitwa bi ano aba abonten na obe spread bibi kitwa bi ano aba abonten na obe kasa no se ti wani mo nyam so emma ti wani mo nyam so muntu munua ba no fo Tracey me respect o pa me bu pa me de ma de me bu ma etimi de so no oba nya asem a da bia no me kan bia me kan mo ba no mo me kan e de mo ba no mo ndi Tracey Boakye ba bia wo bia no o ba no papa no fa ne bra bonten na Ghana afo hunu se Tracey ne ba no papa ni o enti e say de o mo se nya mahama ba biem so ati ase because afi campaign kra onye bi ma NDC for
last a year now your campaign ma NDC se se also nya campaign nya sa amafo bedwene se mahama oba no papa no se also nya oba no papa ne mahama yi oba no papa ni mu pie nya ehunu oba no papa na sa bio empanyifo bi mo won chenchen ene Ghana fo bi mo won chenchen no omo nya udimpo na also hu ntow na so na tena wadwuma ho na ye Tracey we are young girl a wasi so hu ofe adentre bibia no asoso na obekasa bibia no asoso na oba abonten aba bekasa emfataw minuaba mesraw emfataw emma modu san pempenso we say no sabi waya simpo sabi ko bo ahye wonpo na to fie de ya onioma wangasa wu nyansa yesi wiase obi adidi na adwen ho obi adidi ni nyansa ho sabi ko da ho na aba na 360 degrees na mema be di to at the end no wunya wi firim nti we are proud say why dey wanya bibia dey afrim but no so ntre say mesraw sewa no we are oba tan oba de sabi oyemu ma doso Tracey oba oyemuma edoson susudi di atem obi ya ade a ma bonten mekasa at the end no wo de waba onipa gusu ye hwew ye jeje so Tracey at the end no esen brew business ase because sabi atim dia wudi na obi mpo ba o shop ese oba be no re obi ba o restaurant oba be didia ne kasa Tracey no oni o we na no ya na sabi onipa no on try mpo so no be business egu hu fi nti mesraw so bi ade a emma bonten prekope emeka se medi atem emma bonten me so ese wo yi wani sese bi panyina wata yi wani sese bi panyina wata na tena oba bi na dwene ho kra na bompa ese nyame be bo ho ban ene oba ma na wo na wo no ene wo ma no se na obetima ya da maintain wa busua Tracey saa ne o ma na ekoso no sabi Ghana fo beto huruwa ma wa angasa no be voice out but one hwe ya at the end no na de hu sunsu anso no e ba be hawo me da minua ba no me da sabi me no obi entan obi bo ya adna se ya meka we na se nya me da meka sabi so do ya ase na aba obra wa ya so obi edidi na ya ase abrochire ati sabi obi ba abrochire na ya so no be amafo ba hwe na ya ase saa na ebi mu ko no mu tua €50 €30 at the end of the month no ono benya skampo ase no wo na ko giram 8 hours no ni nyina nse nipa no bo no ho ban ni nyina nse nipa no be bo no ho ban enti mesra mo Ghana ma mo siso a mono sabi mo bobra mo ne panifo no hye wono panifo mo ye so wicked o mo ye wicked ti munya mo munyi scan from ho sa panimu bia o ye Ghana ni ba na so kokofa panimu bia na menua ba enyimi mo adwene nya adwuma panyin no because Ghana no one person mo discount no ebe ye man ni ye e one person scan no mo di scan so be ebe boy youth no to ye ba na so koba wa ha mo ni panimu bia akoda discount free no na fa bi ko hwe obusuafo se kamempo a enka wo ye oba na kofa panimu bia kama na sese obusuafo nyina nkwa bruchire unuanom oblama usistama obusuafo nsa nyina nkwa bruchire onu gya no hu se bi ko na akoye no ukokonya bibi na Ghana panyimfo no wo Kennedy Agyapong be gina platform so ka se obi a president mi ko to dan $450 mo oba we chief president na se wo na abesi so dia ka ba ye abrosa wo ewiase ye kasa ya nwini nkwa akiri nyansa ni panyini nkwa akiri nyansa eni panyini nkwa akiri di Tracey asem we pa na ka udi pem na ka wakon anu atu na atu ba bi din but e ma bonti me di atem na wo kan du meka du wo ka 5 meka 5 wo ka 20 meka 20 mesremo saade no emwa saade no nyaade a Ghana man na bebo Ghana man no e say yare aba sensen wiemu a sabi ekutia no President Kufuado entimi nya de enko sa ya ale no me ka chemu straight away Ghana for ye de madwene di agro dodo ye de madwene di agro yare no yare bia esuro hyew yare no yare bia esuro hyew wo da mo fa san bia so nka na Kufuado enwini kan election no ana mahama enwini election no mbonso mu wini ye na lockdown be ba Ghana straight away obi ba wini bia lockdown be ba and then dey ba to ba nti obi ya omon person be kan wasem skura say lockdown asem jama ha ewe upa election time nu lockdown ba e be ya adwuma obi a hye ne fi obi a be to na ba edura ba to so a na panyimfo no ometutu kwan Kufuado kwa ha mahama kwa ha we na ma wo kokromoti no mu hia o Ghana for mu miesu anyansa wo kokromoti no mu hia kokromoti no mu hia no munyanya kokromoti no wi a achopa no be pa ye de jeans kokromoti no wi no wo na so sa ukopa chew wo ya adwuma utua tax no wo na so sa kopa chew say yesramo moye kwan maye yesramo moye we maye yesramo ye we maye da ben na Ghana man no sabio ye beto so na gina ye na so da ben mpanyfo disca fa ma
mpanyifo no edi sky fa ma na we koye sei sabi mama de etu kwa akọ ayi a Dubai a ebe na Akufo-Addo so entu kwa akọ Dubai on so de oye obi na wote so oye perfect me dia me ba na maba Ghana mpanyifo no te so obi na oye perfect sam ama ba no e no de ne sika e fa ma ekọ Dubai ekọ tuto dan mo a Akufo-Addo so ba no on so e wo de on so oye de eye obi a ne ba side enti masa Akufo-Addo betra so no ono kwa wo de oye a eboa dabi obi a ne ba side enti amunya isese bio obi akofo obi etwa ba akoso nipa akodi adama ha ma wonya be ma o Kennedy Agyapong akodina okeka san sensem we sei no sabi e ma se na no ma wo e ma do sei ma yongen no ho nto no Tracey Boakye ne ma no ho nto no what you say na gen ne koko ha no Tracey so koko ha do a menu aba ya to bo ase ya to bo na sabi obi ka asem a wo ye oba nansa wo the pictures about to wa metra no hwam se na gewe pa o kasa sa na den menu aba ho ofe wate me chia opa bia wo bia ba ya to bo ase na honorable de honorable Kennedy Agyapong afi na me ba wo so ankasa me pemanim honorable Kennedy Agyapong afi na me ba wo so wo ye panyi otena fie ma ankora we na nka no ye bu na kawefo a wo ka ho bi sabi wo ye o campaign na wo ye no wonu mu nsama sana o campaign na wo ye no wonu mu nsama sa na sabi so mo mu gira o se Tracey Boakye kan no se nyansa bi wo mutiri mu a se nyansa e wo mutiri mu a anka omo mu gira no omo hu no se wo se obi a chief president se wo de okra na wonya president kra no wo to dan bro sa dan na president ko to ye na wo pa kire se na sabi wo do anu akodaada omo a ye so do anu do nwira ebi nwo sa wodo anu owe edo nwira ebi nwo ntino na okokeke kansem akire omo na Ghana fo so sabi tafrache ebi mo adwene ewo fo mu ntino a sabi sika bi o mu hu bi da ene sabi ehia adole oman ni ntino yenya mo bia ntino na sabi obi agedi ebi mo ayede agedi eduru ho a wada ada nipa na obeto am say kwe onya ne team so say panan enu ano no nya wo pe no saka afredi acha opa na kopa no ene opa Ghana ni bi enka se opese one president Akufo-Addo eto nsa edidi baako a obedidi Akufo-Addo eno obi bedidi but odo opa Akufo-Addo enya abane nwe se kim onya wi a woni wonum ene utiri so onfa ho kra onfa ho no busu ho kona kokoye woni na busu eda omudi hwe campaign omuye Akufo-Addo ba cast be 10 na dinanim be 15 na dinachi na o chefimfin na o tika anim na o yi ne nsa na msoro mahama eba the same thing epanyinfo no se petro kra na mudi gu sa aka asenim no munim ne bo petro kra gu ka anim a mudi koba na ne bo po yesai ada se Ghana epanyinfo di man ni nyasa de bia me dem ka se Ghana de se epanyinfo no yenko mu nyina mfiri wa obi Ghana kro na nye da se Ghana ya na youth na ya de bia ameka se hwe se ya ansole anyina anfaiti a yenkodi atemu atemnidie entimi saman atemnidie no ensa Ghana man da but ese asole dia hoden ene nyansa ekutia panyinfo no kompanyinfo no so wicked o panyin se bi atwase na betimedi atwase na betimedi eno tra panyinfo no bebre omuwu edatwe so no young girl 17 years 18 years na se bi ne to eyin kakra krantino na panyin tikam no highness space no yin space o se wow afrashe to asiampa nyini wate edesa mfo na moti ho na mo ye no wo she space no tika na chi no ajeje dem no we yin space na akura ye kama pa we dey akura we dey nyana me dey be breakfast no wa ke kansem hunu ni akofa young girl no so abre no na akura ba wo se be twim kote bela be twim kote etwa wutumi ni wuni ahoden enuro na musala ma fa adente se bi mu sua nyansa mu nyina na se mu adwen akwakodi hefa mo sha se Ghana koko pa ne gold etiso ka Ghana kra nke se ke yefe kra sin Dubai ka Ghana ese ka Ghana etimi yefe kra sin Dubai eso mo sha de Ghana aye Ghana pratete ofa Ghana ba bia mfuturo kokoko Ghana ba bia kokoko aden na kokko hempanyimfo no ba bia motete kona ko hempanyimfo ba bia motete o se fe o mai o sa buruchire anu ntina o munhunu Ghana ebram bre no bebe panyimfo no tete estate o motete mu no mfuturo ni ho e ho nyina o mai no sa buruchire anu ntina Ghana mai no ye bre no
ne sole a me ka me ko a nka bato no duru so a nka ma obi ankonko votu ID card de wo ye because what your tax ne ye ID card am so ye Ghana ni na nka duru abato no so a mo mafia omo Honorable Kennedy Agyapong sabi jai enkura na wodo wanum ehyehyehye omanum no enkura na wodo wanum ehyehyehye omanum no sabi se papa ankoka bibi ankoka papa anye trede se bibi ankoka papa anye trede da adana sabi mo yema enkura di matem saa ba bia wadu Tracey Boakye kura no ka sabi ka wetim kura wo no enso nya na kura besa nada am say gen wo pe no wanya gen ani ni ntino a obi kofa again ko di ni ntino woni gina no so saa no wanya again anya the end ntino obi kofa again kokodi no elu ko bema bia na ope oba no da bia person oba no nya asem mo man nto wona bu Kennedy Agyapong say me so pe Tracey eto onko wale ne ka na yere no mo ho no Tracey ka do mage no e dey san force no mo so le amu ya campaign your campaign na we na your campaign se ndru campaign wo panyimu bia oba bia da se ndru campaign wo Ghana panyimu bia say waba wakoye we say da mane ndru campaign hwe ade e dru campaign ntira mahama ka say Ghana for bebre o short memory no e ya paso so bebre o short memory because yakoma na kuta ne mo ha yakoma ne mo ha to the sense say obi ya ade ya obi betampo watiri mo de be 10 years a day oto wake to away the brewa na wura fi sa etimo na obo oni nyina no da winning o de winning we na eno anu okọ Ghana for drum pempen so ye youth na say timi solid gina ye timi solid gina Tracey Boakye wo sabi e ko nya mpanyifo taste ko ye young guys taste and so nam sika sabi e bi ni honti no ama sabi mpanyifo na ye de e konka o ema no nye de wetu kwan kwa ye ntufa no ntukwan kwa ne ye ne se munsu anyansa Ghana mpanyifo ene Ghana ma na sabi mo asole a mususu mpesa mo de mo mpanyifo no munsu anyansa na munya atim de die na dama no wo ye oba sabi wa ho ofe no ma usuban nye se wa ho ofe e ma wa ho ofe fa onko na usuban de wa ye de e de wa ba e ma ho ofe e fa onko na usuban e de wa ba na Ghana mpanyifo no bi susu enye sika fole sika ne ye mle ne anyantini ye kasa by heart adentra sabi o mo saman no na eduru mo ntipanyifo mo mfalimpo ya mitime tro na social media pa na me campaign pa omo ye na kufo do duro no oyi ne nsa na no form of nana form of mesimu de mu jimi form of nana na Muhammad duro was ye mosimu de mu asese pa nsabi bra mu brei nipa ne bae no wasa ko gina ko akote atim me gina me ka sai me wiem ko akodim fufuo me kanya sasam a kire mu ntu ko gina ba bi na so ko tena social media na say uko gina bi na so ko yedede campaign at the end no wo wie ko mo say ko akode wo e kom ene ko akode wo ye nto oba ne nwie o Ghana ne yenhwe ade say lockdown e ma Ghana wana mo de lockdown kese beba e wana kufa do ba gina ho obi a wo ye twini president aye twini oba abrofo na wo ka obeka brofo say ni speech no say 1 hour obeka brofo be 40 minutes no den kan be wo be 5 minutes ni twi kasa no kra no 1 minute per aso be kan say etie for madam ase muni mla no so maye no akan wi no okọ Ghana penfo be no metabo Ghana esa ko mutimi sha mla say we 50 years kra na ye mama mesi so nka wache wo so 45 wache wo so no obi ya to abama no kra na wanyini kra wache kra no 45 years ni ato ama 45 ntuma taso 8 years a nese eye still ahoden ye de ewo ho nyansa ne wo ho ye tu for we de wo fa na Ghana panyifo di minor brosa na Tracey Boakye ene Kennedy Agyapong mo da bia na Tracey Boakye ene Kennedy Agyapong ene Tracey Boakye ade Kennedy Agyapong ade ede enko asa ede enko asa Ghana mine no sabi Ghana mine ade ya adwene wai e mine ya adwene wai the whole Africa esa Ghana ka tope tell me independence Kwame Nkrumah na chiche skama Ghana mine ye kan say Africa countries nso bebre ye independence no Kwame Nkrumah chiche skama ye kan say cities ni bebre Nkrumah bebre ene Ghana wai ene Ghana mine e wo hefa Ghana mine apro atete uko Ghana krompo a sabi na wo dwene ho ubekọ Ghana na wo dwene we na airport cover di ba ye Ghana krona down say okọ akọ mu a ye jo $150 asana wa wura mu set for test keke kromo ampo e wo no sai ene ye kan say yeje
Uwa Ghana passport, akwa no. So what be o drive be 7 hours, 6 hours akọ Berlin. Na wo be kwa be ba no. Na wo nkwa aka obokra no, eburu be 500 euros. Just one passport. Ntena me dem say Ghana there. One passport dem me no mto nkwanta ma pai. Me pese ma busu afọ ma sefo me ma be Ghana passport. Because kahunu ene nko ba bia. Kahunu na nko ba bia. German passport, uko German officer kwa German passport wa. Wa boka crack is crown be 50 euros. Wa also wa boka crown fa be 50 euros. Passport so evelu kama edimu na Ghana da bia na we abrofo kro mpo asabio omo bibi mpodi omo bibi mpo asabio omo ebetima aye de ombe ye no kro mpo ye ka ase no unhu sasabio mutu omo sa unhu sa abrofo no mutu omo sa ena Ghana we nya bi kakra bia na me dam yogolo ena me dem ayi amanyakuo no ena say we be 4 years just 4 years kwana ne mansions ubi ba be di amanyakuo no so 4 years kwana ne mansions obesisie kwana hwe cars obetuto obefiri so ano de manfo din ahyehye so say ya engine free nsem sa corruption ne eyin Ghana every what da obi no perfect enom this is young girls no so no and my boys be brave because young girls also empire young guys no because also muniska and until na political boys be brave man esi asakawa ado so Ghana no nka boys ne nyom adwen say mo kwa pesika esika duro anase bia mo akobokro no boys ne nyom adwen sa obi apese hodra ho den adwuma ba dem panyimfo no eye ne ntino motor pressure da my boys no o motor pressure e da my boys no nsa bi nipa no okwana ye ka se ubedi de 5 years ubewu cross you fuma me nkodi mi de na menko ni nyina gina ye panyimfo so ti mo boys na mo Ghana no ye ka asem a eni kwanza sa bi mo solitia ye na e bia ye ka nya asem e de akere mo no anase ye ka asem a ebeboa mo no mo soli nyina na mo fight ni support mo na Ghana san panyimfo no sabi sansafo no mugusu na omo kasa basa no aden Ghana kuro na aden wona mo na ya teso Ghana ni ase mo na social media mo sole na mo panyimfo no ene young girls no mo toto cars mo no mo yese mo se mo kire mo sa no we se ekoso nso yese ho kire ye aden tia sa no ma no still egusu koso Ghana eno ntira me da make say Tracey Boakye adebo e ba susu bra bonte be kasa we yesa na wo yi wanim too much we yesa na wo hu ye hi wo mo mbe yo no ya kokosho comment ase en se mo be sa atro fa ho so bi ba 10 we ba 10 wo yo ba o e kan say we ja fade na bo wanim no nyame bo no special enye bi ne ekote na da yanim no e ma atwe no sabi enye bi ne ekote na da yanim no ne bo aje pa so yo ba na so because obe fa e na say ni a dra ba bi na sele na ka say yes sabi wutimi koto ye e de won sa wo horo twemu ye e ma twemu emon twemu ye kama ni ntina ni poro fa wo tua ma ho wo so pani su kora kwa horo kote ho ade ba san fo no na mo ba social media na say e na me de me na me obi fa ma fon ye oba fon o wiase wo Kennedy Agyapong o mama no mo wo no hwana ye kama say Tracey Boakye no o mama no mo no hwana ye kama say Tracey Boakye no me say Kennedy Agyapong e Tracey ope no ope na wa nya twa na ani nti no enu nti na o tan gen no sa no ope gen ko be ma bia pa oba na wa nya no pe na akwa ye tan e da to o montem be ma ope oba bia wa nya no bia no na akwa ye o tan na e da to o montem so ope oba na wa nya na ni say kim na akwa ye tan na o tan no am say mine na ngasa no ope Tracey ni woni tirimu a na amfa no hunu say obi twifa anchen no e na say bi da bia because aden mama on the be kra wo one means ba atwempna why say enso da bia no ukoye campaign a wo moments be din e mo we din Tracey nko adin ade gina so Tracey Boakye nko adin e na wo di gina so aden jai Tracey Boakye na so monwo no na ge no mo no bra so atas oya young guy wasi so sasabi wan ko bre wan ko pega na de e na nya ni sika no de ne twa wanya ni sika sabi so de ne twa e na nya ni sika o de nya ni sika woni de mema yeba bi mo de mema yeba bi mo obi wo timi boka ekofo ba Ghana ba abrochira ebe nyem no esan mana krata mu oduo krata ye kama at the end ko mutimi ntina no asan benya better life e wa abrochire ene ko mo nkasa o mo social media ma mekasa eskafo wiase eskafo no mo nkasa o so wo sika o nkasa enchene enkamfo no ho
enchene wo hoi enkamfo no ho so ati ase enchene enye de enkamfo no ho nti mesramo Ghana panyimfo no asabi mo ye video a mudu obi ejina topic eka we campaign na wo ye enfo bi di konko campaign enfo bi di konko campaign obi si go en watch the video we yente de Kennedy Agyapong eka e wa ha Omu kota dan wo Dubai obi plane otu Friday night oko Dubai odu Saturday morning okoya Saturday Sunday no masaba what is it akufuado what the plane na Dubai Sakufo aramfa plan ko Dubai e bi on so de wo ye obi no e perfect mu miente de Kennedy Agyapong kan ye ene ma gen so ba bonte on so be kasa ye no na kendi na dan so plan oni adaji po se okofa papa no se ya papa no oye ma Tracey Boakye ekonya adan 450,000 smarte nti sabi Tracey Boakye nkwa na ne panyini wo Ghana atwempena na Tracey Boakye nkwa na ye oba weta kwa kwagina platform so we stage aboni din adentina sabi mu ya ade a mpanyifo no mo na mo kan ho bi na young girls no any youth no kasa tiam ba heart wo da muntie Ghana no cha aya now God is our God on farmer papa because when I wati so on farmer papa Tracey Boakye gina wo yi pa oba so kon no tuntum na hana wo gina ho yi sai na oba yi wote papa panyimu te se wo wase wano ya se chainsaw Kennedy Agyapong te Ghana asena no ya se chainsaw osole asem bi obeka oba we ya oba bi a wo ye fun buying a house for a woman and make sure it's more than $1 million. Why? Hey, now man for so jina ye ni abojine so. Wo de no aya ma wo. Wo na wo jina wa ye wo bojine so de ba no aya ma wo. Ah? Yeah. I buy every house I buy for a woman is more than $1 million. Na obejina be ka kire mo say fi otomo ba bia no more than $1 million. Na mo na mu jina ho no mo hwe mabrabo pa na mo sen kwa ku jina ho asa aye campaign aboa no de mo nsa kokuru mutira koto amana na se bi adwene ni nyansa bi ni mutirim sabita frache na adwene ni nyansa e bi ni mutirim because we nye campaign wo ye no na no mo nsem nyina asa oni asem bi ode ye campaign ono ne de ne atimdie nkwanto we oba be bi keke na aye de ahwe mo mi ntie de Tracey so de react e ka kire no Opinion mu koda ye na ado mu picture be to abonten won timi fa mani mu nya fomo Kennedy Agyapong won timi fa mani mu nya fomo sha sa wo ya wa adwen sa wo di wani be simi so akosuya for Jimmy Fro kono wa sa akosuya shape se wa hwan mu Jimmy sem na ye Kenya na sem na mo ba be tena na mo kasa na shut up ni fa ne bo aboa bi ba ye Kenya na sem a kire mo na mu Jimmy Baba be jina me video ase wo pede wa ha ye Kenya wo ya oba wo kra de ko Jimmy kra oba be se a obi edi wo yanko ba atem na wo be jina wo sa sika mfian na de mamo no a sabi ha mo no Tracey Boakye de wo de twa nya japade o nto so ya oba fa twa ko nya japade abo funu bra na be ka nya sem na ye fa bi ntu amanfo fo a wo be jina sa be ka Jimmy sem a be kan sem fo o kan to make it Kennedy Agyapong me say sa wo ya wa adwen sa wo de wani be simi so ahun me so me kebi aksrawo wo kwa banti ma kwa ya wo campaign na e di Tracey Boakye no ama wutima wuntimi kasa ahun e di Tracey Boakye no ama wutima wuntimi kasa ahun Asante Frank am say audio na boy no wa anti won mo na munsua ade no munsua hwe se wan na ka so bo Tracey Boakye din me bo audio na kire no watie gina so na tie it's more than $1 million. You know what? No masaba. What is it? A good father. What the plane na Dubai. Frank Asante Frank gina so na tie nya asem se ona bo Kennedy Agyapong amo Tracey din a Jimmy Ghana can be a dance of now. Oni adaji po se okofa papa no. Is it ya papa no? Oh yeah, ma Tracey Boakye ekonya adan. Tracey Boakye say o ma me din. Asante Frank say Tracey Boakye ya o ma me din. Mu say ya ade ya Kenya asem a
na say bi wo ba na be comment wo video no kwa won hwe won go tena se nya research enya hwe memo evidence wa ha na me kasa edi obo Tracey Boakye no eye wo ma me din na mo de ntira da bia na Ghana for no bebre brasa mo be guso abra kosa 150,000 let Ghana no chat aya now God is our my papa because when I'm buying a house for a woman, I make sure it's more than $1 million. Na papa panimu be gina platform so be ka kire wo say ono to dan mo ba obebo mo de so be to dan ebro be $1 million na sa kwakwa challenge Ghana panimfo no Ghana sika no da biom twa ntro kire ye mse Ghana sika o Ghana se sika ni Ghana mo hwe cars akese o mu yusuo omo kwakwa ye campaign mo hwe cars didi o manim ene mo ye escafo Ghana da biom na elidi man no da biom na escane so mo nsem abro ne ba yenti no omo mpese on ba tu scan gu Ghana ama youth ni bi so ayede I enjoy it ama boys ni bebre boys ni bebre sika ni kwase kom kokoje ade ni kwase om kokoye no no mkwa akoye because of say greediness na painful no wo mutirim abro ne ba yie so ati asem say girls ne de he munyu so mo adwene ana me de he me nua ma na mudi painful ni sika no me check mutu mo fa mo twe sabi mo twe anyi njapade so mo fa ma youth na mo fa mo ya ase anyi njapade no na ya oba na me kan we kanfo na ba me video asena be din kwasesem a Adwenepahene me fire o back me ni abre panel ya no o ya oba bla na be comment nkwase comment bia wa ha se woni mi nyansa e bia wa ngasa no ho otan ho nya fese Tracey Boakye nti wo nya be ma ni bi utimi me panyimfo no nti e yaw e hyeomu nti start na siesi ho so o ya oba start na siesi ho e de no e de be na ekoso Ghana sa no and now we say e tena we say ya tiefo me bu afu pa e mo so for Adwenepahene aka Fufuo King e be sa ba part 2 I German Stuttgart peace out.